आज मेन कार्निवल आज फ्लोट स्टार्ट जातात. ट्रेडिशनली कार्निवलचो गोंयां ज्या तरेन आमी आमचे ट्रेडिशन आनी कल्चर दाखयता तो आज परत प्रयत्न आसा बऱ्या तरेन ट्रेडिशन बरोबर हाडपाक. We have this time thought about a new idea where we are talking about new tourism services where you have the hop-on buses, you have the helicopter coming in to shower the things what they have to do, and the boats which will follow the floats in the water. So the CM also was of the concept that we need to move little differently. या वर्षाचे पोवन लर्निंग घेऊन पुढे आणि ट्रेडिशन हाडप आणि it is a people's carnival. These carnivals are all people's carnival. We are as facilitators giving what we need to do and back up what the government needs to do. Culture and heritage सांभाळटा असताना there is a lot of communal harmony and ताज्या खातीर every person irrespective of religion, caste, creed come together to celebrate festivals. तो कार्निवल असो, शिगमो असो, चिखलकालो असो, सावजो असो, बोंदेरा असो and all festivals, traditional festivals, as we think of raising them on the next level. Today is a start. As I take this opportunity along with the Chief Minister to wish the people of Panjim and everybody a happy carnival. Let this tradition as it goes keep growing and lot of our culture be seen by the world. So ह्या दिसा आमचो किंग मामा आता येवन डिक्री वाचतलो, बाकीच्यो गजाल्यो ज्यो ट्रेडिशन आसा त्योय फॉलो जातल्यो. ताच्या खातीर तुमचो तितलोच आमकां सपोर्ट जाय टू मेक दीस कार्निवल बिगर एंड बेटर. विवा कार्निवल! ह्या फावटीचे कार्निवल आमचे टुरिझम डिपार्टमेंट टुरिस्टांक अट्रॅक्ट करपा खातीर वेगवेगळ्या पद्धतीन सेलिब्रेट करता. हांव टुरिझम मिनिस्टर आनी बाकी आमचे सगळे टुरिझम डिपार्टमेंटाच्या डिपार्टमेंटल स्टाफाचे आनी कार्निवलांत सगळे भाग घेवपी सगळे फ्लोट सगळ्या आर्टिस्ट ह्या सगळ्या जाणांक कॉंग्रॅच्युलेट करता. खावो पिवो मजा करो हाज्या बरोबरच हॅपिनेस इंडेक्स गोंयचो वाडपा खातीर म्हाका दिसता निश्चित रित्या हॅपिनेस इंडेक्स वाडोवपाकूय बी कार्निवल तितकोच कार्निवलांत पार्टिसिपेट जावप हें म्हत्वाचें. आणि आयच्या कार्निवलाच्या निमित्तान हांव परत एकदा सगळ्यांक खूप खूप शुभेच्छा भेटयता. देव बरें. So what message you like to give? A message to all the Goans enjoying carnival, be safe, drink responsibly, have an awesome time, no turning back, all 4 days have a blast. Viva Carnival, Viva Goa, keep up the tradition.